Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango kuri uyu munsi wanziriza wa Noheli. Aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwa 12. Umuryango utererwa inkunga na Loni watanze impuruza ko inzara ikomeje gukwira muri Sudani mu gihe hagereranywa ko abantu miliyoni 25 bakeneye ibiryo ku buryo bwihutirwa. Indi myigaragambyo yongeye kubura mu murwa mukuru Maputo wa Zambia umunsi umwe nyuma y'urukiko ruruta izindi rwemeje ibyavuye mu matora ya perezida yateye impagarara mu kwezi kwa 10, ngo harimo n'ubusahuzi muri iyi myigaragambyo. Ijoro ryose ngo barabasahura amaduka, basahuye amaduka y'Abanyarwanda arenga 50, n'abandi bafite ubwoba bigishije abashuti banjye bamwe barambwira bati natwe hacu ku mababa yateye polisi iranihosha. Mu Burundi inteko ishinga amategeko yahinduye itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta ikoresha muri uyu mwaka wa 2024 ushyirwa 2025 kubera igihombo. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Sudani, aho umuryango uterwa inkunga na Loni watanze impuruza ko inzara ikomeje gukwira mu gihugu. Uduce 5 turugarijwe mu karere ka Darfur no muri leta ya Kordofan y'Epfo. Utundi duce 5 twitezwe kugerwaho n'ibi bibazo mu kwezi kwa 5 k'umwaka utaha kubera intambara y'umwiryane ikomeje guca ibintu no kubura uburyo bwo gutanga imfashanyo ku bayikeneye. Cyegeranyo gishya kigereranya ko abantu miliyoni 26 bakeneye ibiryo mu buryo bwihutirwa. Inkuru ya Richard Kago muragezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Uduce twazahaye cyane turimo inkambi z'abahungiye imbere mu gihugu mu gace ka El Fasha mu majyaruguru ya Darfur ndetse n'izindi ntara ebyiri muri leta ya Kordofan y'Amajyepfo. Akanama gashinzwe gukurikiranira hafi ibibazo by'inzara ngo katahuye n'utundi duce 17 twugarijwe bikomeye n'iyi nzara. Ku ikubitiro ikibazo cy'inzara ikomeye cyemejwe mu kwezi kwa 8 mu nkambi ya Zamzam, abategetsi ba Sudani bakabatunga agatoki abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces ko aribo babuze imfashanyo gutambuka, cyakora uyu mutwe wo ukabihakana. Guverinoma nayo yarezwe kubangamira imikorere y'aka kanama kagenzura iby'inzara. Aka kanama kakaba karafashaga kwerekeza inkunga aho ikenewe cyane kurusha ahandi. Kuri ubu aka kanama kahagaritse ibikorwa byako by'ubugenzuzi. Imiryango ifasha ikavuga ko ibi bizakoma mu nkokora ingufu zakoreshwaga mu gufasha za miliyoni zugarijwe n'inzara. Ubutegetsi bushya muri Syria buravuga ko Ahmed al-Shara yageze ku masezerano n'izindi nyeshyamba bari bahanganye yo gusesa imitwe yose igahurizwa muri Minisiteri y'Umutekano. Minisitiri w'Intebe Mohamed al-Bashir yavuze ko minisiteri izavugururwa igashyirwamo abahoze ari abasirikare n'abarwanyi. Mu cyumweru gishize abategetsi ba Kiyisilamu bashyizeho minisitiri mushya w'umutekano Mishraf Abu Hasra, umutegetsi ku rwego rwo hejuru mu mutwe wa HTS wayoboye intambara yahiritse Assad ku butegetsi. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshingamateka yahinduye kuri uyu wa kabiri itegeko rigenga amafaranga leta irimo gukoresha muri uyu mwaka wa 2024 ushyira wa 2025. Iri tegeko rishya rigabanya amafaranga yari yarateganyijwe gukoreshwa. Ni nyuma y'uko bitahuriwe ko kugeza mu kwezi kwa 7 k'umwaka utaha igihombo kizaba kirenga miliyari 500 z'amarundi. Mu kiringo cy'amezi 4 ashize, ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro OBR mu mpine cyemeje ko cyagize igihombo mu kirundi kizwi nk'igihengeri kirenga miliyari 110 z'amafaranga y'u Burundi. Inkuru ya Judas Yuhundi Impundu. Tuca dusanga igihengeri ari miliyaridi 521. Aha ni igihe umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye yariko arasigurira abashinga amateka
imvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo guhindura itegeko ry'amafaranga leta iriko irakoresha muri uwo mwaka wa 2024 ushiri wa 2025. Imwe mu mvo zatumye haba igihengeri nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji nuko hari abadandaza badatanga amakori uko vyategerezwa. Amafaranga baheraniye leta agera kuri miliyaridi 300. Ibi vyateye umutima uhagaze bamwe mu bashinga amateka. Umwe muri bo ni Pascal Gikeke. Nagomba rero mbaze nyakuba mushikiranganji aya mafaranga uburyo atashoboye kwinjira mu giga ca leta, mbega vyoba ari bidandazwa vyinjiye mu gihugu ntivyariha amakori, vyoba vyinjiye biciye he, ku mpamvu izihe, ku nguvu izihe? Umushikiranganji Nestor Ntahontuye yatanze inyishu. Aya mahera nk'uko mubizi OBR ariyo leta irarindira yuko abatanga amakori bonyene baza kugira declaration bakazana amakori yabo. Hariho rero abusanga biyobagiza canke bakaza bagatanga ibiharuro mugabo ntibace baja kuyashira kuri konti, ukaca usanga rero yabaye menshi. Nk'uko umushikiranganji yabisiguye, kugira igihengeri ca miliyaridi zirenga 500 gishobore kuzibirwa, mu vyo leta itegekanya harimo gusaba ingurane mu badandaza batandukanye mu mabanki y'ubudandaji no mu ibanki nkuru y'igihugu. Ibi vyatumye bamwe mu bashinga amateka bagira amakenga. Ku bwabo hari hakwiye ingingo zongereza ibikorwa by'ubutunzi bikarwiza n'amakori hamwe n'amatagisi. Abashinga amateka Olivier Suguru na Kome Manirakiza. None ko mbona iyi deficit bayi finance par les bons trésors cane no kuvuga yuko les banques commerciales baza ku finance l'activité économique bazo finance le budget aca nibaza nti none ubwo bazoronka uburyo bwo gufinansa le budget bonge baronka uburyo bwo gufinansa le secteur privé kugira ngo iyo activité économique yo kugumata. Amakenga ya kabiri, none ni marukura au financement des avoirs de la banque centrale ntibizokira inflation. Jewe nagomba kubanza kubazanya kwa mushakira mu buvuga kijanye n'ingene abantu bagwiza gutanga ikori bogwira. Nongaho umushikiranganje yishuye. Nivyo aya mabond de trésor et obligation de trésor abavuye mu bagwiza tunga rero ibi vyama bihari gusa no kuraba yuko bitaba byinshi, nico kimwe ni n'aya avance muri BRB uko rero umwimbu uzobandanya ugwira, ibi bizobaza birabandanya bigabanuka. Mu ndwi zitatu ziheze ikigo BR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi catangaje ko muri aya mezi anaheze cagize igihengeri ca miliyaridi zirenga 110. Ibi vyatumye umukuru w'igihugu abogoza uwaramutse ico kigo, mu nyuma n'umushikiranganje w'ikigega ca leta aramukurikira. Giridas Yihundi Impundu i Bujumbura. Irani yakuyeho ihagarika ry'urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp rukunzwe cyane. Ibiro ntaramakuru bya leta byavuze ko akanama katoye ku buryo butomoye gakuraho ibihano byari byashyizweho kuri WhatsApp na Google Play mu myaka irenga 2 ishize. Uburyo bw'ikoranabuhanga rihanitse ryemerera abagenewe ubutumwa kuri WhatsApp kuba ari bo bonyine babusoma bwatumye abategetsi bagorwa no kugenzura ibiganiro by'abakoresha WhatsApp, bityo inanirwa kubahiriza amategeko akarishya agenga internet muri Iran. Kujya kuri WhatsApp muri Iran byari bisanzwe bikwereka ubutumwa budatuma uyibona. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isa 10:38 muri studio za BBC London. Mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12:38. Turakomeza mu kore yacu mu kanya gato cyane nyuma y'akaruhuko. Donald Trump witegura kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko akimara kurahizwa azategeka Minisiteri y'Ubucamanza gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku buryo bushimitse. Amagambo ye ayavuze umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Biden akuriyeho igihano cy'urupfu ku bafungwa 37 kuri 40 bafunzwe ku rwego rwa guverinoma bari bategerejwe kunyongwa. Ariko Biden yavuze ko yakurikije umutimanama we. Trump we avuga ko icyemezo cya Biden cyababaje abavandimwe babakorewe ibyaha. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Trump ibihano byo kunyonga abafungwa byaragarutse nyuma y'imyaka igera kuri 20 byari bimaze bidashyirwa mu bikorwa. Indi myigaragambyo yongeye kubura mu murwa mukuru Maputo wa Zambia umunsi umwe nyuma y'uko urukiko ruruta izindi rwemeje ibyavuye mu matora ya perezida yateye impagarara
mu kwezi kwa 10. Abigaragambya bari kugenda mu nkengero z'uduce twegereye umujyi baririmba indirimbo zishyigikiye uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe mu mujyi rwagati ho nta bantu benshi basa nk'abari bahari kubera ko ubucuruzi bwafunze hatinywa ibikorwa by'ubusahuzi. Perezida watowe Daniel Chapo yasabye ko haba ibiganiro byo gukemura ubwumvikane buke n'abahanganye nawe, anasezeranya gushyiraho demokarasi ihuriweho. Twashatse kumenya uko ibintu bimeze tuvugana n'umunyarwanda uri i Maputo, ariko ku mpamvu z'umutekano we ntiyifuje ko dutangaza amazina ye kuri radiyo. Avuga ko ibikorwa by'imyigaragambyo byatangiye ejo hashize urukiko rukimara kwemeza amajwi. Ubwo abaturage bahise birara mu mihanda, ariko ntabwo biraye mu mihanda n'ubundi mbere y'uko amatora atangazwa bari bagiye mu muhanda, ahubwo polisi zirabazibira ahegera cyane cyane mu nzira zijya mu mujyi hafi y'amakaritsiye arimo inzego z'ubuyobozi. Ubwo rero bamaze kubitangaza nko mu masaa 11 bahise batangira gutwika amapine. Ijoro ryose ngo baraye basahura amaduka, basahuye amaduka y'Abanyarwanda arenga 50, n'abandi bafite ubwoba. Mvugishije abashuti banjye bamwe barambwira bati natwe hacu ku manywa bayateye, polisi irabihosha. Ubu nanjye tuvugana gutya nagiye gufasha mugenzi wanjye kugira ngo arebe ubutakiri ibintu mu iduka rye nawe abikuramo, arebe ibyo kubibika ku munyagihugu w'inshuti ye. Mu by'ukuri ntabwo abantu bose bari hano banga abanyamahanga, ni ibintu biri gukorwa n'insoresore ku buryo iyo turebye tubona igisirikare na polisi babishatse bahagarika iyo mvururu, kuko ubona nk'igisirikare nta mbaraga gishyiramo mu guhagarika ibi bintu. Uravuze uti igipolisi n'abasirikare babishatse bashyizemo imbaraga babihagarika, ni ukuvuga ngo baraza bagasahura bakamena ayo maduka, inzego z'umutekano zibarebera? Aho bagerageje kubahagarika, aho bagiye batera abapolisi bahatabaraga, ariko noneho ni ukuvuga ngo nk'ibyabaye nijoro ntabwo twabibonye. N'ubu ku manywa insoresore zigenda zimena amabuye mu muhanda zigafunga imihanda. Ni ukuvuga ngo ku muhanda habaye hari abapolisi 10 cyangwa 5, wumva se bashobora guhangana n'abasore b'insoresore b'ibihano cyangwa 3 bari icyarimwe. Kuvuga ngo rero ikintu ubona cyari gikwiye inzego z'igisirikare nizo zakwiye guhagarika ibintu bifatanyije na polisi nyine, kuko ababikora barabazi. Mu by'ukuri polisi ntabwo ifite imbaraga zo kubihagarika nyine, keretse igifatanyije n'igisirikare. Mu kanya wari uvuze uti amaduka agera kuri 50 y'Abanyarwanda yibasiwe. No kuvuga baribasira amaduka y'Abanyarwanda gusa cyangwa n'amaduka muri rusange, ariko muri ayo yibasiwe akaba harimo n'ay'Abanyarwanda? N'abandi muri rusange barayibasira, ariko abanyagihugu bacuruza n'ibyo Abanyarwanda bacuruza ni bake. Ntabwo njyewe nashoboye kugera mu bindi bice ngo ndebe amaduka y'abanyagihugu basahuwe, ariko mu gace narindimo ndi gufasha mugenzi wanjye amaduka y'abanyagihugu bahari nabonye nabiri kandi ari gucuruza. Ariko amadepo y'Abahinde, nk'ubu hari depo y'Abahinde icuruza imiceri, niyo iranguza imiceri myinshi muri kino gihugu, bayisahuye barayeza. Abanyarwanda uravuze uti ntabwo bakunze gucuruza nk'iby'abandi bacuruza, bakunze gucuruza ibiki aho ngaho i Maputo? Abanyarwanda bibanda cyane cyane mu bintu bizana n'ibyo kunywa, n'ibyo akenshi bashyizemo amaboko. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera ko bagenda bubaka amaduka nka kumwe kuwacu mu makaritsiye, abo bantu rero bo bari gukora ibyo by'ingemo, n'ubundi n'abantu baba batuye mu makaritsiye, biroroshye ko babikora. Ariko nk'ubu ngubu aho turi gupakira ku bwira bya mushiki wanjye, harimo abanyagihugu bari kudufasha barenga 10 kubipakira no kubitwara, nta kibazo kindi kirimo. Nk'ubu ngubu aho muri aho ngaho i Maputo n'abandi banyamahanga muvugana, muriyumva mufite umutekano usesuye ukurikije n'ibyo bikorwa bihabera, cyangwa nk'uko bivuga ntabwo biri ku baturage bose? Nkakatsiye ntuyemo njyewe nta kibazo na kimwe gihari. Ntawe uratwenderanya, ntawe uratuziza ko turi abanyamahanga. Icyo bari gukora ni amaduka gusa bari kugenda basahura. Nta n'amakuru y'umunyarwanda nawe numva bishe cyangwa bagize ikindi kibazo. Urukiko rwo mu Buholandi rwagatiye abagabo 5 ku ruhare bagize mu rugomo rwadutse mbere na nyuma y'umukino w'umupira w'amaguru wahuje Maccabi Tel Aviv na Ajax ya Amsterdam mu kwezi gushize. Igihano bahawe kiri hagati y'amezi 6 muri gereza no gukora imirimo nsimburagifungo. Urugomo rwasembuwe n'abafana bamwe ba Tel Aviv ba Maccabi baririmbaga indirimbo zamagana Abarabu, banatwika n'idarapo cyangwa se ibendera rya Palestine. Umwanya w'ikinamico Urunana. Nyuma yo kumvira mu kiryabarezi, Honorine byamukomeranye. Kwarangwa idaho imyiteguro y'ibirori irarimbanije.
n'urunana. ngaho tubwire noneho mukecuru, tubwire turashaka kunyaruka tukagenda rwose. ngo murashaka kujya he? ngo murashaka kujya gute? tugiye gushaka aho dukorera amafaranga. uyu munsi ntibishoboka. kuko kubera iki se mukecuru? do nimurebe iyi mbuga yose na hariya inyuma y'inzu, mbese murebe ahantu hose. turahabona rwose. nagira ngo rero muhakore amasuku hose hanyuma muhakenkemure. mukecuru ubu se byashoboka ko? kuki bitashoboka ariko Pasika? turashaka kujya gukorera amafaranga y'iminsi mikuru da nukuri. amafaranga? ahubwo tugende wa mugabo bataza kudutangira akaraka. nukuri pe. ibi turaba tubikora nimugoroba cyangwa ejo, haracyari iminsi ngo noheri igere. ko duhari muransuzuguye rero? oya da, oya rwose ntabwo twagusuzugura, ariko nyine kwitesha akaraka nabyo ntawe urabyumva mukecuru. ngaho nimukora ibyo mbategetse rero. ariko ubwo ntushaka kuturisha noheri nabi irangwe nako mabuja. ndavuze ngo nta handi mwajya mutarangije isuku ya hano iwanjye. ahubwo njyewe mfite n'impamvu ntakuka ituma ntabikora. nibutse ko uyu munsi njya gufata shisha kibondo de. kandi koko sha kandi ntabwo yasiba kujya gufata iyo nkunga igenewe abagore batwite n'abana batarengeje imyaka 2. kandi nimba ndajya no kwishyuza amafaranga twakore muri iki cyumweru. ni impamvu yumvikana rwose. ubwo ntumva ko dufite impamvu mukecuru? ndavuze ngo uyu munsi muririrwa munkorera isuku. niba atari ibyo ngibyo muhitamo kuzinga utwanyu twose mumvira ahangaha satu. tubigenze dute mukobwa ja? umbaze nkubaze, njye sindeka kujya gufata amafaranga yanjye na shisha kibondo da. reka rero nze nkwereke uko tugiye kubigenza mukobwa ja. nta mpamvu yo kurakaza no kubabaza mukecuru. ugiye kubigenza ute? wowe genda ujye gufata shisha kibondo, ujye no kuzana ayo mafaranga twakoreye, hanyuma njye nsigare nkora ayo masuku umukecuru adusabye. hanyuma urumva wowe wenyine uza gukora ayo masuku hose ukaharangiza? ndabikora uko bishoboka rwose, ntugire ikibazo. ndakora ibishoboka byose, birakunda genda bikwijeje. ubwo ubyiyemeje nta kibazo. ngaho genda mukobwa ja. ariko rero icyitonderwa. icyitonderwa kuri njyewe? kurinde Pasika? ntabwo ari icyitonderwa kuri we mukecuru. ni kurinde? ni kuri mukobwa jana niwe ndikubwira. njyewe se kandi icyitonderwa ni iki? niba guhaye amafaranga umenye ntugire n'ifaranga na rimwe ukoresha tutabanje kubyemeranyaho. ntunyure ku kabari yose uyazana uko yakabaye. tugomba kwigira hamwe icyo tugomba kuyakoresha. urabyumva mukobwa ja? ngaho re niko sonori ko uciye ku kabaraza hano nkabona usa n'usoherewe bite? yewe mukecuru ntabwo ari byiza rwose. ushaka kugendekeye bitese mu kazana wanjye. aha sinzi uko nabikubwira pe. warwaye se? niko mwana wa uburwayi se bugiye gutuma utizihiza iyi minsi mikuru ya noheri n'ubunani? imana yanjye we. reka da sindwaye. none se ufite ikihe kibazo koko ko wasuherewe nk'urwaye? ubu se ndabikubwira ngo iki koko mukecuru? imana yanjye waba se warongeye gusama? niko uratwite? inda niyo itangiye kukugwa nabi koko? niko urumva ufite iseseme cyangwa isereri se? reka da. wabaye iki se mwana wanjye? mubyeyi wanjye rero uko ndeba uku nguku njyewe ejo nahuye n'uruva gusenya none byanteranyije na Karemera. ayiwe byagenze bite? niki cyatumye ushwana na Karemera koko kandi nzi ko mubanye neza Nori? urabizi ko Karemera yita ku mirire y'umwana wacu kugira ngo akure neza cyane rwose. ubwo rero ejo yantumye mu isoko guhahira umwana wacu amagi, indagara ndetse n'imbuto. ubwo rero mfata amafaranga ndagenda. utambwira ko wayataye mwana wanjye? ahubwo barayanyibye. ayiwe ko wagize ibyago nyabo. ngicyo rero icyo napfuye na papa Migambi. yagukubise se? ariko yaba yaguhuye ubusa n'ukuri. kwibwa amafaranga si ikosa n'ibyago. ubwo rero kuva namubwira ko bayibye yahise andakarira, mbese ijoro ryose nta mahoro yabaye muri uru rugo. mana yanjye we, ndumva rero Karemera atangiye kwigira nabi. dore amaze kugenda ariko uburakari buracyari bwose. agiye nta kintu na kimwe nsigiye. ubu se ndabigenzana? oya ndaza kumwiyama rwose. ibyo si byo rwose. niko se Firi? ndakumva Rureme. ko mbona noneho wagize abakiriya benshi cyane, izi nyama turazibonara? niko bigenda mu minsi mikuru nk'iya noheri n'ubunani. yewega ubwo rero rwose nanjye narije kugura akaboga kuza kurya kuri noheri da. nguhe ibiro bingahe se muzehe? pima ibiro 3. ndashaka rwose ko umuryango wanjye urya ukavutarara. oya nibyo rwose.
oya nibyo rwose reka ngo upimire pimira nabundi se umuntu atari yakanyama kuri noheli cyangwa ku bunani yaba ahombye pe mu bihe bya noheli n'ubunani rero inyama zirabura pe turere ibyo urimo ukora ni ibiki fili nkoze iki ndetse kuzigushyira muri iyi shashi se hari ikindi nkoze have sigaho reka ngo amashashi kwa ruremesha have amashashi ntayo ngishaka rwose ese ubundi ayo mashashi ko yaciwe wakuye wa mugabo nawe urabyumva nyine nyabona buboro nakazi kawe dore da enda nshyiriye ahangaha mu gisuperi da ntakizaniye rwose naho ubundi amashashi aragatsindwa kwa ruremesha ariko rero buri gishashi ituma ushobora gutwara inyama neza ariko guza ibyo amashashi yankoreye wa mugabo numvise ngo ya nka yawe rero ngo yapfuye ngo yazize amashashi niyo mpamvu nashobora gukora rwose irindi kosa ngo wagire ishashi igira mu rwi wanjye ko numva wafashe umwanzuro ukomeye niko bimeze ariko se ubundi we ntuzi ko amashashi agira uruhare mu kwangiza ibidukikije fili ibyo ndabizi ahubwo reka rero mubwire Filipo ndakumva ushatse wakwirinda ko hari ishashi ukoresha mu bucuruzi bwawe nyine hari igihe ubona nta kundi byagenda reka ariko ubwo uzi kuzitera igihombo nibura amakobe yagufatanye ubwo yabaye ko yafatanya bihanirwa nari nkwitabye titire bimeze bite se Shyaka bimeze neza nta kibazo icyo nari nguhamagariye yego ndagira ngo nkubwire ukora ibishoboka byose ku buryo abakozi bose b'iki kigo nderabuzima bashobora kuzahembwa hakiri kare bagategura iminsi mikuru ya noheli n'ubunani bakazayigeramo bafite akanyamuneza ibyo rwose mbirimo byiza cyane sorry ihangane gato mbanze mvugane n'uyu muntu mpamagaye nta kibazo reka noneho mbe nsohotse mubanze muvugane nta kibazo halo umeze ute se sheri wanjye mwiza meze neza Leya ariko sha wigirira ikijwi cyiza nibyo ndarikunda cyane nako wowe wese n'ibyawe byose ndabikunda merci ariko rero muri ino minsi narakubuze pe sha nagize ibintu byinshi bimpuza nawe urabizi iyo byegereje muri iyi minsi mikuru akazi kaba ari kenshi cyane ko ngukumbuye se nanjye ndagukumbuye pe ahubwo se waragiye njyahe se shu gufata ibiruhuko iwanyu sha narabyihoreye ntaho nagiye uzarira noheli n'ubunani n'ahanyarurembo se niwo mwanzuro nafashe nibyo ngira ngo urumva ko ubu mpari wese yego rwose kandi mpari ku bwawe sheri koko se urabizi se wumva numva ndi uwawe reka ye ni ukuri da muri ibi biruhuko ubu ndahugutse ni byiza rwose ahubwo se we ndakumva nakwisabira akantu niki se ushaka kunsaba ni ryaba uzaba uri mu rugo ngo nzaze ngufashe kwitegura noheli n'ubunani ugize ngo shaka kuza kugusura ndagira ngo tuzishimane rwose muri ibi biruhuko kibi umva ndashaka ko duhana ibyishimo pe kubanza bitakunda we mbabarira rwose wituma numva ibyo bintu ushaka ukimbabarira pe ni ukuri sinakubeshya muri ibi bihe nta mwanya mfite kubera ko ndimo gutegura gufata konji mfite akazi kenshi cyane pe wambabariye kuko nanze gutaha iwacu nizeye ko tuzabona umwanya wo kuba turi hamwe rwose nashaka kuba ndi hamwe nawe twifata neza cyangwa tugasohokera ahantu ha twenyine nkagufasha kuruhuka mu mutwe wowe byose ntibyagushimisha kweli ayiwe ukanzwe n'iki se nori ni ukuri nk'uko irankanze noneho ndagutunguye kugira ngo usabwe nari namenye ko waje ahari nuko nguturutse inyuma nori dorakira mana we unzaniye amagi mabo none se ko wambwiye ko Karemera atarimo kuguha amafaranga ngo ugurire umwana ibimutunga sinzi ko azanacururuka rwose ubwo rero natekereje ndavuga ntahari wakuzanira aya magi ukamuha urakoze cyane ni ukuri urakoze hanyuma rero n'iyi nkoko ndayikuzaniye ngo uyiragire yo nibyo se koko hawe se urumva wahora ubona amafaranga yo kugurira umwana wawe amagi nyabo yewe ntibiba byoroshye ndayikuzaniye
ubwo niyo umwana wawe izajya imuterera amagi. urakoze cyane ni ukuri mana we mabo ni ukuri ntabwo utagira ngo umfashe pe. Ariko mana yanjye none se ntagufashije mwana wanjye nafasha ndi wundi. Ni ukuri ndabashimiye cyane yewe reka ahubwo mpite ntegurira umwana igi. Karemera se yigeze kuvugisha nyine. Reka da nanamuhamagaye kuri telefone arambwira ngo nimbe ndetse ngo arahuze ngo araza kumpamagara ariko nategereje ndaheba pe. Baba we humuri hangane ntazahorana uburakari kandi nakubwiye ko ngomba kumuvugisha. Aha arashaka ko turya Noheli nabi. Ihangane mwana wanjye. Nta kundi. Ahubwo se nyabo ndakumva mabo. Ubuse mbikubwire ibiki se mabo? Apo ariko reka mbikubwire ubundi se ko ari umukazana wanjye naguhisha iki? Mbwira nukuri ngize amatsiko. Mva nuri nibanga ariko mbabari. Ndabyumva. No kuvuga nubwo ngiye kukubwira ugomba kubigira ibanga kugeza igihe bibereye. Nibikiza ahubwo kutambwira. Wari uzi ko umukobwa warangwe da mu minsi mike bazaza gufata irembo. Reka da anyesi se? Yego wa mbega byiza we. Ahubwo buriya arangwe da amaze kundarika. Bigomba kuzaba ari ibirori bikomeye. Ariko wa mwana mbigusubiriremo ubigira ibanga pe. Ariko mama nawe ahubwo wa mugani mbere yuko tujya kuryama reka turebe aho imyiteguro yo gufata irembo igeze. Wa mugani mama hongeyeho abantu bo mu muryango twagombaga kumenyesha byose narabibamenyesheje yewe n'inshuti narababwiye. Nibyo twasabye Shyaka gukora mu gitondo namuhajeje ambwira yuko yabikoze. None se yamaze kubwira wa musaza uzaba uri mu mwanya wa papa mama? Yambwiye ko aza kumubwira uyu munsi. Hanyuma se wowe ibijyanye no gutaka aho tuzakirira abashyitsi baramaze kubikora bimeze bite? Ndimo ndabitekerezaho kandi rwose unyizere nzabikora neza mama. Uramenye ntuzatume duseba wa mwana we. Ariko se urumva ibyo bintu koko nabikora mama? Reka ahubwo nibagiye kukubwira nye. Uzi ko hari n'abantu nabwiye nuko bakambwira ngo bazantwerera. Eka da nukuri pe intwererano zatangiye kuboneka rwose. Yego mana yanjye ko ibintu byashyushye kare. Ibintu byacu bizaba ari byiza rwose. Erega na Kirisi yarambwiye ngo ningiraho rwose nkimura n'akabazo k'amafaranga ngo sinzagira ikibazo nzamubwire. Azayaguha? Yewe we ni byiza cyane rwose nye. Uhasanga atari Kirisi uguhamagaye? Reka siwe ahubwo ndabona iyi nimero ari iya Semana mama. Ngo Semana? Ubu se arashaka iki kandi? Simbizi reka mwitabe numve. Allo mama uranyumva? Ego ko Rope bite? Ni byiza mama mumeze mute? Yewe ni amahoro se kumpamagaye? Ni amahoro mama umva nkubwire. Ndakumva mukobwa mwiza. Ndashaka kuzaza Noheli yarayibaye mama. Ngo iki? Ku munsi ukurikira wa Noheli mama nzaza uzi ukuntu mbakumbuye. Ngaho da. Maze nifuzaga kuzaza nkarira Noheli aho ngaho ariko nuko papa yabyanze naho ubundi nari kuza. Ariko se ubundi ahangahe Nyarurembo uraza kwakora iki mwana wanjye kuko wakwigumiye mu mujyi? Simbakumbuye se mama? Reka wa wigumiye aho da. Mama ntabwo nabyemera rwose. Ariko mama ubundi kubera iki budashaka konza kubasura koko? Ubushize yarambujije umbwira impamvu zidasobanutse none ubu urashaka kumbuza nanone. Agnes agiye gukora iki nyuma yo kumva iki cyifuzo cy'umwana we? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikeye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunanane nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Mwese rero mbifurize umugoroba mwiza ubanezeza Noheli. Twafashijwe na Volodymyr Muzechka kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Agenda Prudence Ndyumva wakoze guhita mu BBC gahuza imiryango kuri mugoroba uraraharyana na hejuru. Thank you.